Seba lapen AHSEC board exam pedo pon pelo. Marking process bi pon si sadlang ang tek peklang pon po. Samilang so ablok pen inut kiduk det abang pu babu tok biapan ke panong pon PMAYG ahem so kikim kerang pi patang pi pedet. Keroni match gown coaching center along Ingren api keneplong. Kardom Pini prime time thanbang Pini limalin timung pi non arjay thai bertang ton pen. Board exam class 10 ang deng lapen class 12 ang deng asat lang padopon pelo po si Pini Education Minister Dr. Ranoj Pegu pangdakpon. Labang so alam chingri sar lapen chedon sarp ke pangdakpon aputak NSUI lapen AASU asong pen Assam Sarkar apan kachuro pajir. At he COVID ang tanawur ki jumpon bom ajok osomar ka chingru mate pinangan osomar atum COVID positive ki long dun apay ki dopon kok lapen COVID awur ki undun osomar atum ke charli ka siksak pon ki un edet ajok pinilabang so alam chedon sar pen seba lapen AHSEC board exam pe dopon pelo pupang dakpon. Sadlang pe dopon pelo ke ahok lo sita sadlang ang teki peklang pon ang jiputa pang dakpon. Labang so sadlang ang tek mati exam result ke pangdon ke pang ripon ji apan komiti hini sengpon lo lapen sadlang ang tek jakong ni phai thongke braisi ang bong pang dakpon jiputa than patini pon. Kachini dona tengke CBSE marking system mati aron ason cyclem pon deta hai pusi chini dun. Adun thu joy pen birta ripdun long pining aningkan sadlang ki undun along laptop mati scooty sita first division ki undun atuma phan ron pon pelu puta birta ripdun long. Pini labang so puthak kaching wai pon tang det api All Assam Student Union BDSR Samujal Bhattacharya penta labang so asadlang aputhak ke pangdak pon along chedon dun lo pu pherangke thengnu pangdak pon. Bureau Reports 365 News India. Honorable Shikha Mantri Dangoria অধ্যক্ষতাত আলোচনা হল অত্যন্ত জৰুৰী বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত বিষয় এইটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি সকলো চিন্তিত উদ্বিগ্ন তাৰ মাজত আজি আলোচনা যেতিয়া কোভিডৰ এই পৰিস্থিতি আহিছিল Rong rup atok anu along kedok kiduk kelak arada tumapan hemso ihum kikim kerang PG apan pura Central Government pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Thihek pen PMAYG scheme deng ponlo Karbi Anglong arlo talabangso PMAYG ahemso kikim kerang aron ri thepik lapen ketang te dopik bangso puthak birta alo lapen Prexam Portal News Channel along apong peklang ponlo seta Karbi Anglong Autonomous Council kechari pon ke thekiding atum adai ke dowek block asai khia tumapan Pini Arni anta sodak akang saki pipon theklong ledelo. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrumpet Crazy Development Block ang bong sarkar pen kiduk kelak arat atumapan kepanong pon ason kaching thur awar sai kecho kanghu kilitnai a block ke samilang so ITDP Development Block ta isilo. Ongdung adimalong kiduk kelak arat apan kepanong pon PMAYG ahem so kikim kerang aron re thepik lapen kitang te dopik. Lapuson kiduk kelak arat apan kepanong pon PMAYG ahem so samilang so ITDP Development Block pen kikim kerang ketang tedet ang bongke lakha krep likor kan TMAC constituency arlo inghan apule sarthe tokbi arong along kedo inut kiduk det abang pu babu tokbi apan kepanong pon PMAYG ahem so kikim kerang ketang tedet ta isi ang theklo bangso puthak ahok peralam kachini ponji apan pura United Students Union of Karbi Anglong Thihek pen usuka asong pen adim an humri damlo ke humri damahut ke thek damlong atengki ningkan ke thompleng det apita bangso PMAYG ahem so kikim kerang ketangji ke Halloween alamlo ahem anujok parjap krampen anpara ajat ta claim kledetlo PMAYG guidelines atengke sai che claim kledetlo 25 square meters ke semar nangji adim si 16 square meter an si semar chotlo laki PMAYG guidelines aron karkan binonglo samilang so ITDP Development Block pen kiduk det abang pu babu tok biapan ke panong pon PMAYG hem so kikim kerang pi patang pi pedet ajok non barla wecheng apor ahut kedo ke thakadim ka wisung piklo lapuan apita block BDO lapen DRDA project director atum adim an humri dam si sai kedeng theklong ledetlo halapu usuka tiripi amai pu bibison teron pen pherangke thengno kaningje pon ke zero tolerance against corruption mate ke chokang hu asai ke claim pura BJP atumapan kai ki hangkong ki kapacho bai thektik lasila bangso along adai ke do block asai khia tumapan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sodak akang sai padupon vek nang popusi usuka tiripi amai pu bibison teron pen ningje pon samilang so pen Mizoram Hansi 365 News India বাবু তকবি আপনার গাঁও নাম
সাৰ্থে তকবি ইংহান ফুলে এইটো ব্লকৰ পৰা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ ন কোনটো ব্লক এইটো সমিলাংসৌ আৰু এইটো গ্ৰাম সেৱকৰ নাম জানে নেকি সোনা সিংহানছে কেইবছৰ হৈ গ'ল এইটো ঘৰ বনোৱা 3 বছৰ সমিলাংসৌ ব্লকৰ দ্বাৰা PMAYG গৃহ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে পোহৰ লৈ আহিছে আমি এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে ইয়াৰ জড়িত থকা যিবা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লওক কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে আমি এইটো দেখা নগ'ল গতিকে আমি পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যম যোগেদি পুনৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ Nampi namdur along thengpi thengprang kang aro lapen ki choason dakavia joini nampi along ke doa jon tu januar atum anta rong rup along si wanglaplo lason si pini kheroni match ground coaching center along konat pelone ejon ingrena pi narikol arong along karlubam ahut thekdon long si coaching center along thanbang jiten rong pharlapen toklang charlio somar atum pen nepdon cheksi kheroni southern range forest along birta pale damsi lapangso ingrena pi aphan papon de lopusi nilitum pherangke pen birta nang pale Kheroni Penjoyram Kathar 365 News India Pini Abirta kala puan sekang ton iglo ajo keme kardom